Ka ura ya bo 11 bosigo be ke simolola go tswa madi, be re fitlhile mo bookelong ka Labotlhano ura ya ntlha phakela. Ba ntsenya mo metšhining ya bone ya re ka nnete ke di-contraction tsa mannete. Mosadi a ntsenya letsogo mo teng ga sesadi sa me, a fitlhela ke na le 1 centimeter e dilatileng. A bolelela ngaka ya ka lesego, ngaka ya ka e ne setse e le ko bookelong bo bo gaufi, e thusa mongwe a nna le ngwana, a tla le batho ba berekang le bone, motlhokomedi wa ngwana pediatrician, o go robatsang anesthesiologist, be ba tla ba le bararo ba tla go nthusa ka gore ngwana a tsalwe ka ura ya bobedi 2:52 AM. Ngwana o tsetse ka 39 weeks. O tlile a le bokete bwa di-kilogram tse 3. Ha ke rate ba ntsenya suppository, so ke kopa ba nnele yone, ke a go itsenya yone. Tsala yaka ya botlhokwa e nthomeletse dipilisi tse gore di nthuse ka maši yaka ha ise a tswe. Sale ke feleletsa go nna le maši exactly ngwaga e fetileng, dikgwedi tse 12 tse di fetileng. Ba mphile tee gore ke kgone go nna le metsi mo mpeng, gongwe tla thusa ka maši. Di-contraction tsa ka ne di tshwana le di-period pain, ne di tshwana le tsone tse di botlhoko ka gore ke gola ke na le bothata ba di-period pain, ne di tshwana. Ka mantswe a mangwe e ka re ntse ke batla go nna le ngwana kgwedi le kgwedi. Botlhoko ba teng bo simolotse go nna mo mokotleng le mo diropeng, le gone jaanong yana ga ke tutse mo toko ga ngwana ke utlwa nako le nako dimpa tsa ka di a thatafala ganyane. Pain ya teng le yone ke utlwa botlhoko mo diropeng le mo mokotleng le mo dimpeng, fela jaaka kare ke na le di-contraction. Wa go lla bobo go batla go lla. Ba mphile dipilisi tse 2 ke ja di le dingwe ka gore pain ya ka ga e botlhoko thata. Le wena o batla go ja ha ke ja.